Yes kabisa, reka nizere yuko mwebwe mwese mukomeje gutega amatwi Venu TV, mukomeje kugubwa neza. Rero here it's our sport speaks. Rero reka tugaruke ku magambo Cristiano Ronaldo yatangaje nyuma yo gutwara igikombe kabisa muri Saudi Arabia hamwe n'ikipe ye ya Al Nassr. Ni nyuma rero y'imyaka myinshi yo gushaka igikombe cya shampiyona muri Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo amaherezo yageze ku nzozi ze hamwe na Al Nassr. Uyu mukinnyi yavuze yuko urugendo rwo gutwara Russian League rutari rworoshye kuko ikipe yabanje gushidikanywaho inshuro nyinshi muri uyu mwaka, ariko ngo ikintu cyabafashije cyane ni ukwemera intego imwe no gukomeza kurwana kugeza ku mukino wa nyuma. Ronaldo yavuze kandi ko inkunga y'abafana ba Al Nassr yabaye imbaraga zikomeye ku bakinnyi, cyane cyane mu bihe bikomeye ikipe yanyuragamo. Ni igikombe rero cyabaye amateka kuri Ronaldo kuko ari cyo cya mbere cya shampiyona yegukanye kuva yagera muri Saudi Arabia. Ni ibintu byatumye benshi bongera kwemera ko ageze aho ashobora guhindura amateka y'ikipe. Ese iyi ntsinzi ishobora kuba intangiriro y'igihe gishya cya Al Nassr, kandi Ronaldo nanone ashobora gukomeza iyi fomu mu gikombe cy'isi hamwe na Portugal. Ngayo guko rero ibyo ni ibibazo bamwe bari kugenda bibaza, sinzi namwe nimba ariko muri kubibona, nimba uyu Ronaldo azakomeza akitwara neza akaba yagira icyo yakora muri iki gikombe cy'isi aho azaba ari kumwe n'iyi Portugal kabisa. Ahangaha ni kuri VTV aho tukubwira akantu ku kandi uko kasohotse. Rero be humble, be ready, reka tujye tubana. It's our sport speaks.